akuja okiathina mbere na igongona rĩa muthenya wa muthi. Wapi makofi kwa wa bishop wetu, tupigie makofi anapoingia. Kristo mngekuwa hapa mtupatie wimbo moja anapoingia. Tupigie wa bishop makofi anapoingia. Ishinega thogo gushokeria kumahenderia wajitire oire ndukadigane na umanya mothe nonoirie ndoe okekuwa kunonyonaga uesera sera iguru riakwa na mathina mokarue ndoire utomaga ndere iguru riamo wapishangwe na vikiligile. Chairman ukasalimia bishop. Chairman ukaribisha bishop. Wapi makofi na vigelegele kwa Yesu. Aduye kumadeda ya maiku ina mahali makofi gaira uyo ana dosere ako ukamoide ndodo kekuwa kunonyona uese ase ikuri akwa na madera mongaruge ndori tupigie Yesu makofi, shangwe na vigedegede kwa Bwana. Basi wakati ni mwalike baba askofu akuja endelee na ibada katika jina la Yesu. Tupigie makofi mazuri. Amen, amen. Bwana asifiwe. JCM, praise the name of the Lord. Ninawaambia hii kanisa kuna siku ndo wafukuza mtu aende mzazi. Praise the Lord. We say praising the Lord is an act. So, when I say praise the name of the Lord, you don't say amen. When I say praise the Lord, those are the praises. Amen. Praising the Lord is an action. Hallelujah. So when I say hallelujah, that is when you say amen. But when I say praise the Lord, you do it by action. So church, praise the Lord. Amen. Can you turn to your neighbor and tell your neighbor, my neighbor, God has been faithful to me. Mwambie, he has been with me. Alafu muulize, what is your name? Ndio ukae na mtu ambaye unajua. Umejua jina lako. Sasa mwambie sikiliza. Kuanzia saa hii nimetoka kwangu, nimewacha watu wetu, na wengine hata hawajui mahali nimeenda. Kuanzia saa hii kile ninajua, mimi niko mikononi mwako. Mwambie, nikipotea upatiane mimi kwa watu wetu. Kitu changu kikikosa unipatie bila wasiwasi. Na umwambie na saa 8 kwa ile hoteli bado niko mikononi mwako. Let us appreciate Jesus for being with us. Hallelujah. Amen. Amen. You can appreciate Jesus once again and better than that.
Hallelujah. Amen. Today is a big day for us because it is my first time to dedicate children as a bishop. Na leo tunarejesha wamama wote wale ambao tuliweka pending when we were preparing our ordination. Tuliweka wamama wengi sana pending, tukawaambia tugoje mafuta mapya ndio tuweze kuwarejesha katika kanisa. Na kwa sababu leo ni siku hiyo, sitaki kupoteza muda. Ningependa kualika Pastor Ngena, Pastor Frank and Reverend Joy hapa ili waje hapa tufanye hii dhabihu tukiwa kwa pamoja. The reason into why tunarejesha wamama katika kanisa ni kwa sababu mnaelewa na mnajua ya kwamba inafaa kurejesha wamama kanisani baada ya siku zao za kujifungua. Na muthenya wa umuthi nitugukorwo tugicokia atumia nyumba-inĩ ya Ngai o hamwe na kumayukiria ciana, na kwa sababu mnajua this stuff usiogope sana. Hii si wokovu na hii si Roho Mtakatifu. Hii ni ya leadership. Tiku watu wagatifa ungioyo ndungithie naguo. No uri andu megukuona faramone yo timo kwaju. Praise the name of the Lord. This is for leadership. Na gwafatie hindi yo ndamurirwo ona tiga ithu tubatithanagiria ruwi riu. Ni ndafatie muthenya ucio ndamurirwo fatithie mwana. Korwo twamurirwo kuria twagitura. No muthi riu ni nguyukia ciana. Na nguyukia mwana wa mbere mwana wa muthinjiri Ngai. Praise the name of the Lord. Na yule mtoto ambaye tunaenda kudedicate akiwa wa kwanza ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Na huyu si mtoto wa kawaida, ni mtoto ambaye ana historia na hii kanisa. Pastor Nelson na mke wake, mnajua tumekaa na wao hapa mwaka mzima kabla ni mtume aende kanisa la Kenon. Na wako na historia ambayo ni ya kuridhisha sana. It's a very nice history and a testimony. Pastor Nelson walipooana na mke wake, they stayed for 6 years without a child. Huyo ni mtoto wao wa kwanza. Walikaa miaka 6 kabla wapate mtoto wao wa kwanza. Mungu akawajalia na wakapata mtoto. She is now 7 years old. After that, tena wakakaa miaka ingine 6 bila tena kupata mtoto. Wakati tulikuja kanisa hili, tukaanza kanisa pale, kanisa la Hema. Pastor Nelson alikaa hapa kanisani for 2 weeks. Kukiwa na watu ama hakuna. Chochote alikuwa anapata hapa anafanya. Akipata watu na wheelbarrow ananyang'anya mtu. And he made a prayer to God. Akamwambia, out of this service tagothaitha Ngai uhekana. That was his prayer. Sasa tukiwa tu hapa tunaimba, akakuja akaniambia ni aragwatiri. Nikamuuliza maheni, akaniambia naona tukiuma Mount of Olives. Ni wangapi walikuja Mount of Olives season 1? Hata nyinyi mjiandae, kuna muujiza wenu unakuja. Wakati tulienda maombi ya kufunga na kuomba ile ya Mount Olive phase 1, wakati tulitoka hivi, alikuja akaniambia my wife is expectant. Praise the name of the Lord. Na sasa leo Pastor Kifirio hata ukimuuliza anasema huyo mtoto ni wa hapa. Na ndiyo maana wakakuja. Kwa hivyo tunataka tukidedicate mtoto wake, watarudi wakimbie ili waende pale kanisa letu la Keno waendelee na ibada. Praise the name of the Lord.
Kwa hivyo ningependa kumwalika hapa na mke wake, na ninapomwalika Pastor Ngina atachukua kitabu ili wamama wote wale ambao watoto wao wanadediketiwa utawaita na watakuja na wasimamizi wao. Kwa hivyo church, let us appreciate Pastor Nelson Kifirio Kefara and his wife wanapokuja, so that we dedicate this church. Elimu nidetikia Ngai ari hamwe nani tondu muthigi uria mbere waiyukia mwana wa muthijiri Ngai. Praise the name of the Lord. Amen. And it is by design of God. Are we together? It is by the design of God. Niyo na ndio aya mwana wao ni akinyete riria nderiwo uhoro wake. Na mimi najua after huyu tuna dedicate pia wa Pastor Victor, kwa sababu na yeye sasa kamefikisha miezi ngapi? Ka Pastor Victor kanaenda mwezi wa pili I think kule Nyahururu, nao watakuja hapa tondu twana twatungatiri twamokagirwo ni bishop wao. Kwa hivyo Pastor Nelson, si usalimia hawa watu toko matira yako igore waragia kuma rira wathire patia msimamizi wako. Riu Pastor Frank ni agire kana ugwe na kihoti ya kurugamirira mwana wene. Riu bieni hapa na mke wako, msalimia hawa watu wasikue ni kama walisahau jinsi mulikuwa hapa. Mathani ya gosho kanitha ande mwega ndimhonoku nĩnyenda Jesu amaritwa makwa njitagwo Lucy wa Kifirio tushirikagi kuria Keno, na nindakena muthi ni gushiriki na inyu no korwo ni kwa mathaa meri, no nindakena muno na murathimo ni Ngai. Thank you. Ngai aromurathima. Nie ndi mundu mukenu na ndikwaria muno ni tondu ogwo bishop auga oira wama mwana ucio aimete guku na nindonete ona ritaginyite maeneo ya expiring date. Ogwo ndina ma tondu miaka no igithiite riu ona tungikinyia hau no tukire mwathani ni wega tondu maundu mahana ogwo andu a Ngai. Na ogwo he mundu urajuririe muthe kai wakigia kana gaka ndugagikirihagira school fees wena miaka 90 amwira horera no Ngai oi haria kaumite na turacokia ngatho na muno makiria muthenya wa umuthi deha. You are my friends, my brothers and sisters, na kogwo no ndimuhoe faith works. Ogwo ithuĩ twina gikeno as a family na kinya kanitha wa Keno ni tondu wa kiheo mwathani atuhete ni twi ni kirathimo. Uga Ngai amurathime, Ngai amwike wega na Ngai amuturie. We are always together in Jesus name. Amen. Tupigie Pastor Kifirio na mke wake makofi mazuri. You know, when an altar has this type of testimonies, it signifies the power and the grace of God. Na ndio maana sisi tunasema sio sisi, ni Mungu anayeishi ndani yetu. Na hakuna siku tutachukua utukufu wa Mungu tujitwike. Utukufu ambaye ni wake unamrudia. Praise the name of the Lord. Na huo utukufu wa Mungu ndio umefanya tuwe hapa leo. Kwa hivyo Mr. and Mrs. Kifirio kaiha mutulie maru negetha tucokie mutumia kanitha-ini tugathie Keno umutware kigongona-ini ataumite kuheo mwana. Praise the name of the Lord. Halafu naye msimamizi wenu atakuja hapo kando ukinyite mwana wega na wakiune wapi gatuthu hagatu ukiwambiririe wira watigia wiki imwe nini watigia 1 week wama ndela atigia wiki imwe Friday tagakorwo hana joy na matonyo. Praise the name of the Lord. Where is the microphone? Patia mke wa pastor
nigetha ahoe ihoya riri. Iga microphone hau uge ni nyendete mwathani. Ni nyendete mwathani. Tondu ni igwete mugambo wakwa. Tondu ni igwete mugambo wakwa. Na mahoya makwa. Na mahoya makwa. Tondu ni athikiriirie ri. Tondu ni athikiriirie ri. Gutura ndimukayagira. Gutura ndimukayagira. Matuku mothe. Matuku mothe. Maria gutura muoyo. Maria gutura muoyo. Ndathiururukiirio ni gikuo. Ndathiururukiirio ni gikuo. Na miena yothe. Na miena yothe. Na ngikumbacwo. Na ngikumbacwo. Ni minyororo. Ni minyororo. Yakwa aria akuo. Yakwa aria akuo. Iria iruo. Iria iruo. Gikigia na kieha. Gikigia na kieha. Na ngithinika. Na ngithinika. Gikaira mwathani. Gikaira mwathani. Ngiuga atiri. Ngiuga atiri. Mwathani. Mwathani. Ndaguthaitha. Ndaguthaitha. Honokia muoyo wakwa. Honokia muoyo wakwa. Mwathani ni mutugi. Mwathani ni mutugi. Na ni mwega. Na ni mwega. Ngai witu ri. Ngai witu ri. Ni aritha. Ni aritha. Mwathani ni amenyagirira. Mwathani ni amenyagirira. Aria matangihota gwiteithia. Aria matangihota gwiteithia. Ni ahonokirie. Ni ahonokirie. Riria ndari ugwati-ini. Riria ndari ugwati-ini. Ngoro yakwa. Ngoro yakwa. Horera. Horera. Ni gukorwo. Ni gukorwo. Mwathani ni anjikite wega. Mwathani ni anjikite wega. Mwathani ni ahonoketie. Mwathani ni ahonoketie. Kuma hari gikuo. Kuma hari gikuo. Ni aninite maithori makwa. Ni aninite maithori makwa. Na akagiririria. Na akagiririria. Ndikahotwo. Ndikahotwo. Tondu ucio. Tondu ucio. Ni ndithiaga ndi mbere ya Mwathani. Ni ndithiaga ndi mbere ya Mwathani. Ndi bururi wa aria mari muoyo. Ndi bururi wa aria mari muoyo. No ndetikitie. No ndetikitie. Ona riria ndoigire. Ona riria ndoigire. Ati ndithinikite. Ndithinikite. Na ngiuga makite atiri. Na ngiuga makite atiri. Yandutia maheni. Yandutia maheni. Niki ingirutira Mwathani. Niki ingirutira Mwathani. Ni undu wa wega wothe. Ni undu wa wega wothe. Uria anjikite. Uria anjikite. Ni ngurutira Mwathani. Ni ngurutira Mwathani. Kiheo kia ndibei. Kiheo kia ndibei. Ndimucokerie ngatho. Ndimucokerie ngatho. Ni undu wa kuhonokia. Ni undu wa kuhonokia. Na hingie uria njiraniire. Na hingie uria njiraniire. Andu othe mariho. Andu othe mariho. Mwathani ni mumandu. Mwathani ni mumandu. Na ni ngutura nyumba-ini yake. Na ni ngutura nyumba-ini matuko-ini mothe. Matuko-ini mothe. Ma muoyo uyu wakwa. Ma muoyo uyu wakwa. Na ritwa-ini ria Ngai Ithe. Na ritwa-ini ria Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Ona Ngai Roho Mũtheru. Ona Ngai Roho Mũtheru. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ici nĩ ndungata ciaku Mwathani iria ũrathimĩte na ciana igĩrĩ thutha wa wetereri. Ngai wa matu-inĩ ũkamacokeria gĩkeno kĩa ngoro yao, na mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani mokĩte gũkwĩra nĩ wega. Ngai witũ rĩrĩa magũkayagĩra na makwĩra maigue, ona makaruta mawĩra nyũmba-inĩ yaku, ona mangĩ matabatiĩ kũrutwo nĩ mũthĩnjĩri, no mekaga ũguo tondũ matiamenyaga kũrĩa ũngĩgera na kũrĩa ũngiumĩrĩra. Na Ngai wa matu-inĩ nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho rĩrĩa Pastor Nelson na mũtumia wake mekuga nĩwe ũramaheire mwana, rĩrĩa mekuga mũthia-inĩ wao nĩho wokĩire, no ũkĩmaririkana na njĩra nene mũno Mwathani. Nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho rĩu Ngai wa matu-inĩ nĩ tũkũhoera mwana ũyũ nĩgetha akũre endetwo nĩwe na akagĩa gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma andũ. Nacio ndungata ici ciaku Mwathani tondũ nĩwamaheire kĩgongona gĩa gũgũtungata, rĩrĩa rĩothe makaroraga mwana ũyũ makonaga wĩhokeku waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Nĩ twamarĩria kĩrathimo gĩa thayũ, nĩ twamarĩria kĩrathimo gĩa gĩkeno, ona kĩrathimo kĩrĩa kĩiyũire ũtugi Ngai wa matu-inĩ. Jehova ndagũthaitha gũtikanatuĩke mũthenya ona ũmwe merirĩte wĩra waku, ona kana gũtungata gwaku mone tarĩ mĩnoga Mwathani, tondũ we nĩ ũramaiguĩrĩire tha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya. Amen. Nake agĩkaiyũkia moko-inĩ make, na ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkarathima na agĩkaigĩrĩra moko.
Wanadongolia katika inenene kai. Ona leo wanadongolia katika inenene kai. Ona leo wanadongolia. Amen. Sasa nataka Pastor Ngina atuitie wamama wote wale ambao tunarejesha kanisani, na kila mama aje na mtoto wake. Na wamama mjifunze mwirute kuharagira ciana cianyu kigongona. Bado umeona huko mena hinya ni igongona ria marutirwo maria nini, na hinya ucio niguo kumatuirio na riu. Aiko tuga kuhingura nyumba cianyu ni mutuheaga bahashari, ona tikavotie kuhe nyumba ya bahasha jo kwe bahasha ya nyumba uhandire mwana niki kiabata. Ndirenda kumuri niki kiabata riria goga kuhingura nyumba ya gwaku ni ndukanahe kindu kaheirio nyinuke. No riria ukarehe mwana wako arutirwo igongona o riothe haha, make sure no warugamirira mwana waku na igongona. Have you together? Ugikajita kurathima mugunda ndukanahe kindu ni tugira tumatumbu na kamukimo na tumanagu na ikorofia rimwe kana matatu uguo riu mwana. Na ndio mimi huambia wa mama igongona riria ungirutira nyumba tiri ungirutira mwana. Are we together? Na nikojera gatumia hata leo, kama uko hapa na umeajiri msichana wa nyumba, muhe